historia yake na ungithikeria history kana uthome historia ya mundu gwetwo President William Samoei Ruto we mwenyewe CS wa agriculture ni ungumanirie yari serious board ni yari na ungumania mwingi muno ginya agite wira Raila niwe uganwa ni amubutire thini wa thirikari ya Grand Coalition ari minister wa Raila Odinga athurito ni Raila riu gucoka kumwira number 1 atiambe ahura na ungumania gutingihoteka tondu niwe chief number 1 ena we mwenye ena a lot of work to do for himself witheria kwa atana theria riu aria mamurigiceirie mwene no ambiriki omo-ini kana njiki-ini tondu mwene niwe ena giko kingi muno thiini wa ungumania na andu no makieragwo ati ukienda guthura mutongoria no wega kurora history yake tondu no ta kiko ayikorwo ndurenda mitugo ya muiritu utana mukia ndukagerie kumuhikia tondu gacenjie gwaku ni guthuka gathuka make noguo Ruto ari maitia mari ari na mwatana hikira Kenya kana atara githuro ta muthamaki riu ni guthuka mathukite muno make anikio ageria kuria horo wa mithikari nturi ate hena process ya thiri na mbere kiuria atiriri ajumbe aya kwanja nio matumite twambe tuthie mirurukano ino iriho aya arauga ati nio mamutekire through process ya ino ya kumu etagwa ate process iria makimutikaga through veti process on vetting process kwage na scandal through process ya kumuikia yes ya kumuikia janiwe mamuthikagiriria no riu bunge ya matingihokeka number 1 tondu nio matumite tuko twi haria turi number 2 joke juge joke kiuria kiuma ho tondu he undu ndaigua ari bata kugweta aratengerire kuga maundu maria a Kenya makomisi ni undu wa finance bill Kenya bejokio hau tondu ni mo mabata arauga na muthuri uyu ni agweta Mr President auga uhoro wa counties atwira maundu maria me mabata ta JSS madagitari mario mukomo-ini ukirora maundu maria turuga ta Gen Z turuga number 1 atanaria madagitari mabe macoke tutirira kumenya uhoro wa finance bill tutiragweta finance bill turuga mabe macoke ki ma clinical officers tondu magomete makiria ma mieri 3 na ndaragia uhoro ucio na ni nerori ni muramuririe ta nyumba cia mohoro na ndanacokia kiuria kiu turacoka turauga ambe andike JSS in permanent and pensionable terms icio ni terms iria Gen Z ni ukuretie Gen Z ni ki maroria macio maundu ni maria andikeirwo direct tukoga icio nicio demand sheet tugacoka kauga mishara ni irengwo riu agitwira uhoro wa gukomba umuthi ira naguo mengicha goka gatwira ngariu ni uria mekite wega mongererwo mushara angariu mathiage na milioni angana ki niguguthomera ndate yo ira ni uguthoma ndate yo mengich akeyumiria gatagati-ini ka mirurungano itu riria turauga kwina uthukangia wa mbeca cia muingi agacoka agoka kauga ati riu andu mongererwo mishara ma MP maya turauga mabe marengwo nginya ikinye 200 to gutiri uria gungitwika ati mariria gukira ndagitari uturaga thukuru na ingia nginya gukinya kirathi matire makinya urakora no mundu kuma kuria takawanjiko na aria nginya tikumuthukiria ritwa tukauga atiriri riria thirikari iroka ikarehe search recommendation cia kuongerera mishara riria ithuita muingi wa Kenya urauga ati already mbeca ni iranangwo na njira nene muno cikurikirengwo ri ni matharau ari muingi ni matharau especially kahinda-ini gaka kariho ni matharau manene muno na njire mengich na thirikari ya Ruto kijumla ni matharau mwinamo na angikorwo o niguo marageria gusolve mirurungano itu ni magutuonanga matire maratuona no kwambiria turambiria no angikorwo no niyo mitugo reke ngwire nduati ni magutuonanga koguo ngirikiriria my point njugi atiriri President ari na goodwill na go ena goodwill mengi ndagiraririo gwareri onoko we gatiba-ini ekindu gitagwo timing na advisors ake tandi makoretwo magituta around the president ona tirisha fo mafatio maigatwo the kwambiria na Ruto na igo turauga ta Gen Z atiriri Ruto we mwenyewe you see warora heki placard ni randikwo Ruto must go gutire kindu kingi gutire kindu very consistent thini wa placard sheet ta Ruto must go tuga reject hari athi ukandika #Ruto must go tondu